Reka twongeye tubasuhuze kandi tubashimire kwa mukomeje kubana natwe inshuti za HPTV Rwanda muraba agaciro kwa mwaremeye kubana natwe ariko natwe ikizere mwatugiye n'agaciro mwaduhaye ntabwo tubitesha agaciro go tubategura ibiganiro byiza biba birimo n'amakuru agezweho mu masaha hatandukanye y'umunsi. Nitwa Ruben Masengesho mbazaniye amakuru agezweho muri aya masaha ndaza kubabwira ko mu karere ka Muhanga umugabo n'umugore we bashinjwa kwica umwana w'umuturanyi mu karere ka Gasabo ngakurikiranweho gushaka kwica umugabo we akoresheje supaguru kandi azababwira ko dosiye ya Yugi ukurikiranyweho gusambanya Shadibu yagejejwe mu bushinjacyaha. Hanze y'u Rwanda nanga yasanishije Kisekedi nayo asaba ingabo kumwigumuraho. Naho kandi muri Tanzania perezida w'iki gihugu Suruhu arambiwe ngo raporo zuzuyemo imibare y'abaringa. Turasubira gato muri Kinshasa cyangwa se muri Bikanda mukaraza ngo tubabwire ko ibikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe kubera Ebola. Reka makuru yacu agezweho muri amasaha tuyanzikire mu karere ka Muhanga ni mu ntara y'Amajyepfo tabwire ko umugabo n'umugore we bashinjwa kwica umwana w'umuturanyi. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Muhanga bwikiranye umugore w'imyaka 35 n'umugabo we w'imyaka 42 y'amavuko bakekwaho kwica umwana w'umuturanyi wabo w'imyaka 2 bakoresheje icyuma gishyushye. Icyaha bakurikiranyweho cyakozwe mu gitondo cyo ku itariki ya 19 Kamena 2026 umudugudu wa Bikimba Kagari ka Gihara umurenge wa Runda ni mu karere ka Kamonyi ubwo umwana wishwe yabyukaga akajya gukina n'abana b'uyu mugabo n'umugore abasanze iwabo. Umugore amubonye nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru yaramufasha mujyana mu gikoni ashyushya icyuma kumbabura aramukatagura kugeza ashizemo umwuka ahita amujyana aho umugabo we yamweretse ngo hazajya atura inzoga ibiryo n'inyama abakurambere. Mwibazwa rye umugore avuga ko igihe yakoraga iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi umugabo we yararyamye mu nzu ni mu gihe umugabo we mwibazwa rye yavuze ko muri icyo gitondo yabyutse ajya mu kazi bityo ko ibyo umugore we yakoze atarabizi. Icyaha cy'ubwicanyi bututse ku bushake bakurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'107 itegeko nimero 38/2018 ryo kwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange n'ikibahama bazahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Dukomereze mu karere ka Gasabo tubabwire ko akurikiranyweho gushaka kwica umugabo we akoresheje supaguru. Ubugenzacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo kurikiranyweho icyaha umugore w'imyaka 25 ukekwaho kugerageza kwica umugabo we amuhaye inzoga yashyizemo supaguru. Icyaha kurikiranyweho cyakozwe ku itariki ya 9 Kamena 2026 mu murenge wa Rutunga akagari ka Kigabiro mudugudu wa Rwintare ubwo uregwa yaguraga inzoga agashyiramo supaguru agahereza umugabo we ariko umugabo akagira amakenga ntayimwe kuko yari yahinduye ibara. Mwibazwa rye nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuru ivuga uregwa yemeye icyaha asobanura ko yashatse kwica umugabo we amuhoye ko yanze ko bimuka aho batuye kandi amaze kuhabyarira abana 3 bagapfa. Icyaha cy'ubwicanyi bw'icyaha cyo kuroga kiteganywa kandi kiganahanishwa ingingo y'121 ndetse n'110 y'itegeko nimero 38/2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 biteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka dukomereze kuri iyi nkuru ivuga yuko dosiye ya Yugi ukurikiranyweho gusambanya Shadibu yagejejwe mu bushinjacyaha. Dosiye ya Yugi umukaraza ukurikiranyweho gusambanya ku gahato Shadibu yagejejwe mu bushinjacyaha ndetse mu byaha uyu musore yarakurikiranyweho hiyongeyeho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitseri yabwiye igihe ko dosiye iregwamo Yugi umukaraza yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 29 Kamena 2026. Uyu musore akekwaho ibyaha bibiri birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gukoresha ibiyobyabwenge. Radukunda Aimable uzwi nka Yugi umukaraza yatawe muri yombi ku 23 Kamena 2026. Yugi umukaraza ukurikiranyweho gusambanya Shadibu ku gahato cyane ko uyu mugore avuga ko yamufatiranye mu ntege nke yasinze. Shadibu yasobanuriye igihe ko Yugi umukaraza yamusambanyije ku gahato amusanze we mu ijoro ryo kwa 21 Kamena 2026
2026. Shadibu yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti kandi ko ku mugoroba wa 21 Kamena 2026 yagiye kumusura iwe yitwaje amacupa abiri y'inzoga barazisangira. Nyuma yo gusabana no kunywa inzoga, Shadibu yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze akabyuka asanga baryamanye yambaye ubusa. Shadibu yavuze ko yababajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko ngo atari ibintu bari bumvikanye. Dukomereze hanze Rwanda tubwire ko Nanga yasanishije Kisekedi nayo nasaba ingabo kumwigumuraho. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo Colonel Nanga yasanishije Perezida Felix Antoine Kisekedi Chirumbo nayo wamizwe n'ifi, asaba ingabo z'igihugu kumwubahuka. Mu ijambo rye rijyanye n'isabukuru y'imyaka 66 RDC imaze ibonye ubwigenge kwa 29 Kamena 2026, Nanga yatangaje ko Perezida Kisekedi hari ikibazo ku gihugu kandi ko naguma ku butegetsi amahoro azakomeza kuba kure nk'ukwezi. Uyu munyapolitike yatangaje ko igihe kigeze ngo abanyekongo bo mu byiciro byose bagize ubuzima bw'igihugu bakanguke babohore igihugu cyabo, barwanya umugambi wo guhindura itegeko nshinga uri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi. Nanga yatangaje ko igihe abanyekongo bazakuraho ubutegetsi bw'igihugu aribwo kizabona inzira ikiganisha ku mahoro, ubutabera, imibanire myiza y'abaturage n'iterambere bamaze igihe kinini bifuza. Yasabye kandi abasirikare na polisi bamaze igihe kinini batotezwa n'ubutegetsi bwa Kisekedi barutishwa bacancuro b'abanyamahanga bagafungwa kubera impamvu zidafite ishingiro ko bahaguruka bakarwanya ubutegetsi. Nanga yinjiye byeruye mu rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Kisekedi mu Kuboza 2023. Icyo gihe nibwo yashinze ihuriro AFC agamije guhuza abanyekongo bose bashaka impinduka. Umutwe witwaje intwaro M23 waryiyunzeho nk'igisirikare cyaryo. Dukomereze muri Tanzania tabwire ko Perezida Suluhu arambiwe ngo raporo zuzuyemo imibare y'abaringa. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaburiye abayobozi b'inzego za leta ku bijyanye no gukoresha nabi umutungo wa rubanda no kwirengagiza inshingano. Avuga ko guverinoma itazihanganira ibikorwa nk'ibi aho byagaragaye. Ibi byagarutsweho kuri uyu 30 Kamena 2026 mu muhango wo kumurika umusaruro w'ibigo bya leta n'ibyo leta ifitemo imigabane uzwi nka Dividend Day. Perezida Suluhu yashimangiye ko kubazwa inshingano ari kimwe mu byo leta iha umwanya. Perezida Suluhu yashimangiye ko kubazwa inshingano ari kimwe mu byo leta iha umwanya wa mbere. Yavuze ko amafaranga ya leta agomba gukoreshwa mu buryo bufitiye abaturage akamaro kagaragara. Saba inzego zose ko imishinga y'iterambere igomba kugaragaramo impinduka zifatika mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Yagaragaje ko akenshi hari ikibazo cyo gutanga raporo zuzuyemo imibare myinshi ariko idasobanutse neza, kandi ko iyo isesengura bigaragaza ko nta mpinduka zikomeye ziba zabaye ku bukungu no ku iterambere ry'inzego. Yakomeje avuga ko kizakomeza gushima inzego zikora neza ariko kandi ko izakomeza gukaza ubugenzuzi no gufata ingamba aho bigaragaye ko hari intege nke hagamijwe kunoza imikorere no kongera kubazwa inshingano. Yongeyeho ko leta idatinya gufata ingamba aho bigaragaye ko hari uburangare cyangwa ikoreshwa nabi ry'umutungo wa rubanda mu rwego rwo kunoza imiyoborere n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta. Dusoreze Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tubabwire ko ibikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe kubera Ebola. Minisitiri w'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Jackman Shabani hagaritse ibikorwa bihuza abantu benshi Kinshasa mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola cyugarije iburasirazuba bw'iki gihugu. Kugeza tariki ya 28 Kamena 2026 abo byemejwe ko banduye Ebola bageze ku 1307 barimo 377 bapfuye. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu igaragaza ko ari abo mu ntara ya Ituri,
Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC kigaragaza ko iki cyorezo cyamaze gukwirakwira henshi mbere y'uko gitangazwa bwa mbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki ya 15 Kamena 2026. Hari impungenge ko iki cyorezo gishobora kugera mu zindi ntara zihana imbibi n'izagaragaye muri iki cyorezo nka Chopo, Hute Ure, Basi Ure ndetse zakiriweho ingamba zihagarika amahuriro y'abantu benshi. Minisitiri w'umutekano kandi yahagaritse amahuriro y'abantu benshi no mu murwa mukuru Kinshasa utuwe n'abantu miliyoni 18, agaragaza ko izi ngamba ari ngombwa bitewe n'ubucucike bwaho. Abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC banenze iki cyemezo bavuga ko cyashyizweho mu rwego rwo kuburizamo imyigaragambyo bateganyije tariki ya 8 Nyakanga igamije kwamagana gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Ni naha dusoreje amakuru yaragezweho muri ano masaha. Tubashimira ko mu bihe bitandukanye masaha atandukanye y'umunsi mukomeza kubana natwe hano. Nge nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza. Utarakora subscribe yayikora kugira ngo ibiganiro byiza tutambutsa hano bijye bimugeraho kandi ku gihe.